Yansan ema yetiefo ene yahwefo akwaba na yenhye kasebo no ase emfa emamwen. Yenhye kasebo no ase a awrehosam ane yede ehye ama Ghanafo. Ne nyina no ene se sabre se ukopiem ewe ni ukofo dua. Eno no ewo kuro baako a ehye adweso ene kodongo entemo. Mena okasai kan kwanhia asi ewo honomo a ewi akire no enipa miensa ana tim kaja wonom atoa yanom ewo ensedo a wafoforo aka nso mena okasai wonom eprepra pa akire se enye asam keto a wei eyarehosam a atimi asie na saa kan kwanhia no womo akire mu a na eye Nissan pickup and registration number eye GN 1645-21 ana afenso no eye Mitsubishi eye truck ibie wono so ne registration number eye GT 8794-W na womo akirem se America tanta na cars ne mienu nyina ade no ye hu de ye ana kire se ba ko ye se o wo ma ne nyonko kwan sansa portos bi ewo kwam ho na no ana kire se fofia antoata cars ne mienu edisi ani se dwasa e ma kire se eye pickup no wayam goso sabre na enipa wo mutim no eye mienu ana kire se sabre wo mo a kire se wato ya no ewo nsedo a enipa ba ko na wono so wotika no mu bie eye track no wono so ewu eka ho a sabre wo shankane ne nko ade wantimi enfiri mu a woda so atiasie na ensamwe ebeto dwa na wodumja adwumako ni fa wo mo ewo konongo ana wo mo ekirem se wonom ewo honom ana wo mo enya akose de asie enie enu nti obra wo mutu mirika ebepie mu ewo ni ukofo dua mo amonim eye saa kwan no eso no se wuduru konongo na se wotra odumase a na wokọ Bomfa Junction ufiri Bomfa Junction a na wokọ no buam eno buam kura to aso eye ni ukofo dua ehonu mo asem ana mekan na wo mo kirem se wo bra wo mo eduru hono na kire se de besie anya sie wie ama moja de etini se nsuo na wo ba ye Facebook no eso a eye DLFM 106.9 ene akwanhia no eho pictures ana egu Facebook no eso no bomode se obeba na obehwe bie na wonso o wasem bia obeka ade afa ho wo ba nso ano abomoden na waja wo message no ato ase amayan yenso ye begebre ene nkrabia ne akenka ne nyina nso ade ama ho na Ghana National Fire Service wo mo akirem se me ne wo kasai wo mo atimi ayi amu ni nyina nipa miensa no a wo mo awuo no ede wo makwa kopiem ewo ye Stewards Mortuary ewo eye konongo ene ne mpotamo na wo mo a ewu ye no wo mo akirem se emu baako eye abrante a wo ye Ghana ni na ne din ede Michael Obin ana mienu aka no so eye afoforo a yesusuo se wonom eye India fo a sabe na wo mo so eteka no emu bia me ne okasa wo mo nyina no atoa yanom ewo enseaduo wei akoya werehosam a enye asam geto a ye kenkani akiremu na ye de asom Ghana fo se anwumre no sia ekasebo ensam ahodo a asie ewo maimu no de awerehwo de anika ne nyina no ane abo no boa anwumre yi ye de esom wo ye nto akasebo no eso ye to akasebo no so a na ye da so a ewa Asante Mantanum ehonom ena members a wono bedi omudwuma o mark yellow scare wo na wo ye school fo nkwara akese wono mo de o matu mo hunyina asi wo so mba wo moden no mabodawuro e de afa adwunumu ha wonyale wa hodo a eha amanfo o man Ghana mu se be beboa na twe afofra adwuna asi so se be ya o ha wa hodo a e de bra wono ma mo adwunumu ha no esu betimi ate na ya de mbo moden se ne wo mbo moden de wo mani akire nkurase na bre man kranso ne wo antwemango biaja North District ni mu a ene wa Asante Mantam no moden akobodawuro se be ya beboa na woro ma mo adwunumu ha hodo mo wasampotem ho no mo no o matimi atwoma adwuna frisa o ha no so na fenso mo ahodo biara mo wo no o matimi de aboa wonom na mra mo na ma no mo kwantro no ma na ne ehia mo de nam no ekobo portos ahodo ma eza nyagro kan ya mo de nam nyina kodenchi ameka se ekobu afaso mo ma pre mo den pa na ayade a epre ne nyina kire ne nyade ne ba akokora etumi ehwere ne nkwa ne mo ma yade o ma pre pa na sesi ameka sei wono makogwa yare sabia wonom eje ayarehwe na wono mu kire mo asesi asade o hawo na si bia kwaye no wonom toto sere Ghana de hye nyina wom ka bia wom titiriu ne apan eni enwuma akese na dentam nyina se wo sere o mada se mo biara mbetimi dia boa wonom no mokeka mo ani esense mo dwumadi a wo mu die no wo mo boa wo mental health wo mo wo adwunumu ha akodo akese bebre na ye kasa kire wo benya betimi aboa mo ha akodo mu na mu no eso atumi ate na nam sa akwanto mu na akofa sa ha akese wei na beto wonom so ne sente no empenifo do mo ka bia wo mu nyina no sesi amekese mo de adesre tudwa se omomo e no maboa wonom na oha hodo makomu no wonom entime firi mu na afi omunya hode mapanyira omo na so se be betimi aboa na sa mental health na ha manfo o Ghana mu no o matimi abomoden akasa de afa ho ene wasa tem de sia ya kasa ya de ma wo moden sei
sa dwumadi ahodo na modie no efa titire mo wo eye adwunumu hawo no omo de ato makoma so mo modin abomodin ade ho dwuma esense emfa so dodo na waso pa Ghana memu ha dodo na sabe omo adwunumu ka wono mo de nanso no bebre na hia kasa kire a ebetimi aboa na sa ahodo a ekọ akoso o ma Ghana mu no esu betimi ate ne senti no mperifo maboa wonom na sa nkwanhia wodo o manya no omo huntumi ntwa wono mu nyina omo na sabe betimi aboa no betimi abo dawuro na Ghana adwunumu ha ahodo ekoso no eso etumi ate yanto anwumre no si aka se no eso na wo ba yen Facebook no eso a ensam we nyina no ayede ema wo no eho pictures eda Facebook no so a eye DLFM 106.9 yanto aka se no so na yemfra santemantamu a ye besa akọ bie mu de na emom we de ye kọ emfimfim mantamu so ana ye duro na ye kọ kaso a Opekuma Junction eno ewo ewutu Senya East eye kropon no emu na no so arehosam abetodwa ene se wopani bia ne fie ne besa aduoson edin enya metodwa eno so omanfo no eda sode ya papa yi na mu anomahunu se eda gata bi mu a ewo kaso a Opekuma Junction eno so aye arehosam pam na ensam no eba ye no DLFM kasebofo ye di akire enkakra na ye ne omanfo ne adehye a wonom ewo kaso a Opekuma edi nkomo ebisa wonom se anyanyambia no papa yi a mohunu se na mu eda gata mu munim no ewo mpotem ha ana wo mo ekirem se dabi na besa nansa enie ana wo mo ehu se papa yi wonenam ha no mo a wo mo busa na asem no asem a papa no ede to wo mo nim ene se wo behwehwe wo bi ewo kaso wo Opekuma nanso enipa no a wo behwehwe no no enya de se wo ho no ntina kyerese wo mo kiremu a papa yi na wayira ene sa na no ana ade chi nei wo makohunu se na mu eda gata mu a me pacha wo ba ye Facebook no so a ekwan ya papa no fa so ewu ye no ya awrehosam kakra efri se ya boxer shorts pe ana hye no ana wonim se wawu a obeka se bia wa hyeda na wote ho efri se gata no se wotena gata na no ana bia ewuo ne bai na bia wotwene ho no mu a enti mu hwe picture no a eda Facebook no so no a papa no a kese wote gata no mo no wonye obi a wo nkwan wawu ana wote ho saa no enti aya awrehosam pa ba se de sitie no aya no ho pictures and videos of Inogan wo hwe ana wi wani so a enyinti ya hyeda ya ye ne black and white kakra ana yetime so abla animu ne kakra se be ya wo hu ne sane esiete na emom se de papa no te hoyi enye se wo di nkomo wawu ana wote ho saa no aya awrehosam ye papa na eno enam so ma wo mo ekirem se ensam no eba ye no wonom afre eye aposifo a wonom ewo kasoa ama wo mo etimi ababefa emu no a eye Winneba Special and Trauma Hospital eho anya di emu na kwakwose na wo mo kirem se adekura port enam so papa yi ehia ne kwafiri kwa mu wuo no enya de se wo mo ebetimi akire na emom no eyade se ni mfie ne kwa ni monti no ebetimi abase enipa na okwahwehwe no ewo kaso wo Opekuma wan ho no bia no ho kom ana bia wona mabontre so na wasa yakokora saa no ye hunu de osebie obetimi ma aduane adie ama enam so papa yi bia na eye hangover ekom ana ekunu na no so ana nipa bi so kirem se na eba ne san ana papa pani a wanya mfinhia aduoson kwan ofa so wuye no ya boxer shorts nkwan so ana hye no na enipa bi susu se bia na enipa bofo bi ana fa kwati kwan agi papa yi nkwa efre ne nsam a aya awrehosam ye papa wo ba ye Facebook no so a ene emfone no eda so eno nti papa no se ne wo sete ho no wo hwe abaka se wo di nkomo enya nkomo na wo die wawu ana wote ho saa no aya awrehosam pa na so aposifo ekire se jai sayo enya sayo a jai manen kanso jai maneka enye ye eno nti wo machi wo mo ho gomontre so a wo mo eye hwehwemu na wo mo ho ade kropoten a papa yi enam so ma wotimi ehia ni wo yayaya wo sa gata yi emu na so na mu no de wo mama so a eya Winneba mochire ana sabregi wo mo ade akwahye ye nto akase ebo no esoi ebusua ye to akase ebo no so ane ye bo ade awuramu ewa adwoso by election ekoso ene de mu na yade opanimpa wono no oboa independent candidate Kwabena Awusu Adiomi ne din ade na na sai bonsu papa yakasa ekiremu akopie mu ewa adwoso bonwire de anya sameketo akrasi amekasa yi abamu mpanimfo ade sika puputu do akwakowura eye adwoso bonwire mo cheche sika ho no ma chese nya sameketo akra ne nyina ne sei omo pese chese adwoso man ene omo tititi potem ho de won betumi di sika wei adada wono se be beboa na wono matumi atu aba no ede ama eye MPP fo enipa wogina mu etu frank ade ama wo no se be ya nkunimdie ebetumi de akọ ede ama MPP amanyuko no na ebra na o se bonso eka se na o kire mu se se ya kese de
sika pa MPP amanyoko mu mpanimfo echa no eye sese edweso no enya sika je se yeska ato akra okire mu aje se we nyina ya hahudo bi ekwaso a enya de bebo akra esense Ghana wo hwe abato won hyehye ne mra na enya de ma ho kwan se obitumi che sika edada wo bi adwen na oto na adwen e wa abato mu ne senti no sa na mo mpanimfo tuo no enya de so ne yekura emno ne samtrefo kaza na wo kire mu so sa oha we ye ekwaso no ehu nya pa samtrefo baba made de o mani adi nsam na chi no ma hwehwe mu ye pa esense enya de bebo akra e na wo sa na wo kire mu so wo sika hodo pa MPP amanyoko yi ma mpanimfo titiriu ana wom titete Ghana benwa so cheche wo man mu a titiriu ne echese edwoso abatuo no mu a sika no so papa ono de enya de obetumi a kire sika no anobo se sika dodo be yese ne mom sika no edoso papa achese yade ha adwenye pa na wo kire mu se oha we ne yade a ekoso pa wo man mu a wono maka kan yade ampanifo ebua ne sente no abato a yeto na dwoso no se mpanifo pese bibia to din na asumje tumi bana no kure ene fanfan yetumi dead pa de a kwamo modern se ombema sa ne ma na ekoso no etu atumi atwa esense abato de enye sika ache omode ba wa bo ene adwuma pa wa ye na manfo gina so na wodo meto aba ne senti eba ne san na MPP amanyoko ni mu ma empanifo awdom kwakura de bra wo man mu no akotem sika twitwi de ente sa kombetim de ayempntudwuma na mo cheche e de ato eya dwosoman adwen se ba yebetimi abo na MPP amanyoko no etimi adi konam okasa na okirem se yade a wedem nyina na da hodo MPP amanyoko no ma na hyase e dada wodom se ba yetimi abo na nkunumdie akọ e de ma wodom nanso ndo ogitu mu se de etie bia no se de campaign hodo o maye ne sempa o maye ena kobena duom adwuma pa wa body se de etie bia na dwosoman ebetumi ato abana ma no ma nkunumdie pa etumi aye ne dia ena wasa kirem se so ha wo de na ekọ nyina no ne kura ne yankopon anim ni se mpanifo ampa opomasibre pa de a wa hwa anya de bedu baabi no won bete mpanifo ase essence amana yetimo no yemra ena yede adwuma ne senti de akọ so no mka so mbodwo so a na wonom ene nje ho kra ma okasa no sei ena okire nseni mu efae in some few areas where we've had reports of vote buying and all that. We've had reports that people positioned at a certain vantage point and are giving out money for people who are going to vote. Our government officials DLFM 106.9 and then they are giving out money. It is a matter of fact. You are a reporter within the constituency, and so I've just told you that it's ongoing. It's currently happening in Bonre. So he can drive to the location and find out for himself. For government officials giving out money to voters, you know the number of voters in a Joshua, over 100,000. And so you can imagine the amount of money involved. Eni awuti ye eyo penipa ono yo boafo edema independent candidate Kobra Ediobi ne din ede nana Osei na eno achi ena edwosoman emebu na hodom wo ho ekire mu a MPP amanyoko no mu ma empanimfo no bi sesi amekase ne awi ana mo cheche ompotem ho no mo de ma wono se ne monye na mo de yehu ne se mo de yechese sika de mompe mo de ane se mo behye mo hye ne mani aye se gon no na mo pedi sente no ene monye wi na monnom sesi anya se meketro kra odwoso agese aye de jam meburu ni kire mu a MPP mpanimfo no bi echeche wi di ma wono se monje na mo kwoto aba efa ma MPP amanyoko na de ba Facebook behwe wo ba Facebook no so a DLFM 106.9 agese e da hono ma mebu nani abere pa se yeto mayimo ne ba beto aba MPP amanyoko no mpanimfo mo de muntumi ne adepebe ya mbetimi aye e de amaje so man se ne wi pa na machecha ma ye de ne enya de omoni mpanimfo ne ya adwen wo pese wo hu videos ni nyina wansem aye kan ho de a bobani so baba Facebook no so DLFM 106.9 ne de ye kan ni nyina eda hono ma wo ba wo so betimi anya bi na wahwe ne mra mebu no ekasa no ensem bi se no mo de to nsantwerefo animu me MPP ni ba ne bi ko so kuro ma yenye so ti ase sika no so mo che no omo che e true omo che be e true and na bia yi anade be mo be ye kampa magada boys no se mo bro ma dia ma ko chichi wi se ti enie ana mo de hande sisi atoso e de bro mo eno na do anado bread ma che ne sa men sanka bi wo de mana ma wiarum sa are ti a eti me ba kwam ne ko so aba mo bi o ara majimi ano ba basiriwa me kwa madana na mi do ne achiche wi ambripu ayi be ma ba ko owo re se tutu odo ta ti enu wi wati amunu wi na mo bura meti wi aba ka say yes me se ambripu and 100 that so me say me ka say yes na mo ana do no 10 to 11 na me wo me say me ka say yes eti ba ko nim say Yesika, the water, I know. I was saying, we normally buy the animal. It's one about couldn't and about run a shed. I know people are saying, Banana, all better chroma for me, my new re. It's young play, the young re. It's in my child, my down.
muhwehwɛ ma yɛn ɛne a wote yei ayɛ dwe so emebuna hodo amukɔ akɔto aba na ɔmo bi sɛ MPP amanyokoro mu mpanimfo bi ɛkyɛkyɛ wi ɛde mom so monko agye no monnom sɛ bɛyɛ betumi abo no maboa na abato no enwiemu atumi akɔso ɔko oyiwa ehu ageta de one more kan sɛ ɛyɛ no kra pa de a ɛne nka ehu papa sɛ de mu kan yɛ no kra de anyamia no mu no kra ne ɛsɛ sɛ mpanimfo ɛne apolitifo mo de yɛ hwehwɛ mu yi pa ɛyɛ wi ane yɛde ahyɛ envelope yɛde ahyɛ envelope ne yɛde 100 Ghana cedis ato so aka so ɔmɔnje monyenom na sɛ moni so yɛhyɛ mo hunu nipa sa akɔmfɛ oh na den makɔyɛ basabasa sɛ bɛyɛ betumi aboa na abato no enwiemu atumi akɔso really sɛ bɛbɛ yɛ duro Ghana yabato mu de ne sɛ mpanimfo ɛmudo mu nansi fam ɛmoa kra ɛmoa ɛmoa me ho adwiro me pa timperifo mɔmɔden na ensem we atɔfo mo no omutumi nye hwehwemu mapan fanfa ho pa se betena man mu na anamon se atumi akɔso pa de na sɛ Ghana ye wɔ hawo ye nya hwehwemu wo ya hwehwemu a enkosi ba bia do you know why da bi ɔko Ghana ha sɛ opese wudi bɔne a na ofa wo hudi a ida sɛ obɛyɛ NDC ni ana obɛyɛ NPP ni because we a political game to we dan police nchi obi a what am I say because say emra no was he who alleges should prove it yeah emrante wo mo anum no mo say ye chiche wi ema wo no ye say enu anadwo 11 o'clock yeah munyi wi na monom but what am I say ye say ntie biem because abodi akeka de ye mpe yeah ye pese Ghana fo no aten wo mo asum sure me MPP ni ba never because of my enye so what you say sika no so mo che no omo che e true omo che e true enra bia yi anado bre mo be ye campa magada boys no se mo bro ma dia ma ko chichi bi se tie ni ana mo de 160 ato so e de bro mo eno anado bre mache ni sa men sanka bi wodi man na ma wialum sa are tia eti me ba kwam ne nkoto aba mo do ara madimi ano ba basiriwa me kwa majana na me do ne yakyeche wi embripu ayi be ma ba ko owro ne shirt tugu yi waso pese ya no wi wasi amonu wi na mo bura matimi abia ba ka say yes na embripu and series that so me say me ka say yes na mo anado no to 11 na me wo me say me ka say yes e ba ko ni nim say sika na wote ano I want to say we no money ba say no eti wala ba ko to ne na ba ko run the shirt elo to go am say ba na da what ma me de ehuni o oko we de mpedifo say ochiam ya nim asem ka wasina na wasum a ndinya ye na ye ka o dabi wa wo ba Facebook no so no so de ye kan ye da Facebook no so de video ne da so wo ba wo betima nya bi na wahwe ne wahu de ye kɔ so na o manka say tu omanum tu say mpanifo no chiche se bi wi na ma wonom so omonye no mondom no mo kodi nsamba na wa bato na se Kwadwo miento akase bo no so ebusu ye to akase bo no so a ye da so agina mu ewo adwe so na me na wo ekasa yi Electoral Commission officials mienu a wonom nyina no eye adwuma ese EC officers bako eye returning officer ana bako nso eye ballot issuer me na wo kasa yi empenfo ai interdict wo mo a ya twe wonom asensense ye ye ehwehwemu ne nyina no ene se ene anwumre ya wo bra ye bobo ye ho ne ye ba bewura mu ewo studios na ye de ensam na bre wo no ane ye hu se video bi enam tentakese no so a social media no so na ya prebi ye de betre Ghana fo me pacha Omarion fa video no eto so ema me pacha wo hwe video no a eda ye Facebook no so no a wo be hu se wo bra wo mo eto aba no amanebo ni kirem se eye kwada so MP honorable Dr. Kingsley Nyanko wakọ akwakogina EC eye returning officer no eho ana afenso no ba bia Electoral Commission fo ntetete no se wokoye dan me pacha wo hwe video no mu a papa no wo to no botom mumusa mo ho se ede ba ade ana wo yie ede ama EC fo no na ebi mo kire se allegedly no eye envelope wasika shem ana oyiye ese wode ma EC fo no me pacha wada wo ba Facebook no so obehunu we de me ka na won so hwe enu nti MP wono ana oye mra hye badwani ewo eye kwada so honorable Dr. Kingsley Nyanko wono ana chese video no ache no a allegedly wo mo se die wo yi free ni botom no eye envelope
me pato mo money ye sharp sen yen say ye envelope wa sika wo mu a mon kan kire yen say e bi nso a enya envelope nso a mon kan kire yen na ye busa say e yade ba ade apoten ana na wo yi ade afri ni botom no na we anam so ema electoral commission wapanin pa wo no ana kire say wo ye deputy chair in charge of operations ye Wura Samuel Tete waden krata pie montre so a kire mu say eya officers ni mienu a MP ni kwagina wo manim eyi sa envelope no say ye envelope wo say ye handkerchief wo say ye paper wo ade ba ade wo yi firi ni bottom de ma wo mo no me no ka say ya twe sa officials no asensan wo mo akire mu a na anya se ya twe wo mo asensan keke na emom wo mo eye hwehwemu a ekọ akiri pa na wo mo ehunu say ade no ana opane no ade ma wo mo no me pa twa da na eye sika ehye envelope anasa na eye de ba ade na mpokura no honorable Dr. Kingsley Nyako won to aba e wodwe so wo to aba e wo kwada so enu nti sabde na wogina ho no mo eye dan na adekura poten ben na efri ni botomu a apia bontre a sese me no ka sai aye nsempie no ye Wura Samuel Tete enkrata no wo kire mu ese sane be ya asomdwe betimi aba ye koto no mu na electoral commission wo mo emudro de ye kan say integrity wo mbekọ so kitamu na animonyam etimi abanti wo mo atwe sampanifo emienu asensan eye oba baako ana be ma baako asabre yi wo mo eye ehwehwemu na baabi a saa adekoro no ekọ so no eye fomeso eye Pentecost Church polling station eye ni polling code eye F311503 me pacho polling code no anase electoral code no ana me bobodi ato abonte no eye fomeso Pentecost Church polling station eye ni code no eye F311503 na uhwe video no se de sitie no a we de gesa mo ankasa na mo behunu eno nti eye de ba adea eye sika ana na wo yi ato ho anase eye handkerchief ana na wo yi ato ho video no so ache kese wotim se video ni ye clear pam ana kese aye nsempii na ma yankwa ahoma so na yene yensam troni a efiti anopa wabo emu nkomo a wodwe so ene by elections no yene no eni enkomo Robert Bosomtwe wo yame ame wo fase Bosomtwe madwai Ejofa se de ayi empenese ade no wotwe wi a aya na we etato so hu anaboa no so se wodi ni to jam na se wo mu ya wutiri mo ntran se abato no akwa akosisan ya to awie ya kenkan awie anase eguso Minia yemma for adwum from DLFM so na yenkai mu se just by election no say dia yensaka do ni beka say provisional results na ye quality from the polling centers ahodo no enche ye beka kopie mu e wo collation center no na fe dey the final results no e dia break for now polling stations no results nin kakra na eba me no ka say kakra ekurame a baby owa obekono na lawyer Fabrabwati na every kunim baby onso na Nhyiraba Kwadwo so adiomi na every edin kunim na say yentie a etiefo aso a yenwura mu kakra bi nanka yenhwe provisional results kakra ekura yen no nanka yemfama yetiefo na fe yenhwe from the coalition na yemfa final results no emfa emra nti mina say ekwan da ho saade a nanka yemfa kakra bi a yenya no yemfama yetiefo na fe bia wadama fatuda okay unia odi wani chiremu ewo ejuso krapa MA Junior High School a polling stations no eye mienu toma chemu A and B na odi wani chiremu a krapa MA Junior High School polling station A NPP led by lawyer Kwabnabwati enya 99 and afi Kwabna Osu Adiomi a oye independent candidate no onya 125 Esther Osei a ojinemu edema CPP oronso enya 2 votes Tansuna MA Junior High School on Akapa on B no NPP enya 101 independent candidate Adiomi enya 124 Esther Osei a ono sujinemu edema CPP no onya 1 vote LPG Liberal Party of Ghana ono so enya 1 vote and afi another independent candidate Fredia Ajima Elder ono so enya 1 vote ewo ejuso Krapa MA Junior High School na odwani chemu ewo ejuso experimental A and B I want to say in it NPP enya 69 A and B on NPP enya 69
and afei kwabena osu adiomi enya 155 sanso na B hono NPP enya 66 and kwabena osu adiomi enya 133 Ejuso Presby Church also A and B NPP enya 65 and afei kwabena osu adiomi independent candidate onya 95 B hono NPP enya 60 sanso na kwabena osu adiomi enya 78 Ejuso Central Mosque nso NPP enya 71 and afei kwabena osu adiomi enya 200 na uhwemu a results in the minia edoso ene waha odo ani chiemu ewo Ampabame Junior High School police station also A and B police station A no NPP enya 101 kwabena osu adiomi enya 87 police station B NPP enya 104 and afei independent candidates kwabena osu adiomi enya 111 na minia results no eba no edoso tinka yemfa nkonko hananka your coalition center only nya the final results na nanka area ma for Matthias here pa nti wo de ye beja na watimi akoye coalition center ho na center no wo fa hen adwoso fa hen coalition center no omo mountain no ewo adwoso Catholic church ho na okay so we why adwoso assembly man pen dey na ite woni mo that's right na on the other issue e pese we animu ema yen yes a video bi apia montre so a wo hwe video no mu a enipa no wo se honorable Dr. Kingsley Nyanko pa a wo to no bottom na bibia APA bi mu kire se envelope wasika wom a da Facebook so aye hwe bi me pa wada isi kura gina video so ama wo mo officers mienu ya interdict wo mo mo na mo wadwe so za video no ho nsam te sen minia sa video said you hu na wo te no sa na yenso yete no Dr. Kingsley Nyanko wo ye mrase bejani edema kwada so pressure so na ye hu no video ma said the American me ade na minyina o nanso yen centrofo wo ho bi video a yenso yen sakan se opanyi no no se hu se oko isi jumayini ni nchen obi anim koma oni ni di ye de te ya ye hu ya ne se watu no botoma wayi bibia amanfo susu se sika ede ama isi adwumayeni no se de okan no eno nam so ama isi mpanyifo a interdicti wono ma ahwe se omba be o mun na meni ase hu video ndi aye no krete Dr. Kingsley Nyanko na ye hu video ma na circulate a se hu se o isi ka free ni botom ede ama isi opena eno ye de omanfo di nkonde ye bi mu kan se Dr. Kingsley Nyanko kra e ji se de nkenya ompesua so ye to about 2020 no ye hu Dr. Kingsley Nyanko ha na ko ba ne sen na ye ko ba election dia opanyi free kwada so aba be pie mu ha entibinia story no oti ya no kre Dr. Kingsley Nyanko o tu no botom no e bi kire se ska na odema isi adwumayeni no yo enti sabre the account ne guso e koso meboa sa pepepe enti ye be ko coalition center ho na ye the final results na bre ye chiefo mo ye be sa ba ene ye na ye no nyina betena se akopim se returning officer will be declare who is the winner, who is the loser. Why? Mo meda say ebusu yensam training Robert Bosomotwe ana wode ensam no emunchire mu aba empo eye provisional resource so far etimi aba no ekwadwo wochirem se figures na aba ne do so nanso kakra yetimi tro on down yensa enti so biem ema yetiefo no me pacho we no eye provisional resource de eye confirmed no eye bra electoral commission ede nensa ahyase na eye agent ne nyina so assign se ampa figures na ba no eye correct nti we ne de eye provisional resource na provisional resource wa yensa timi aka so far ye betimi ade amamo ewo kaseboy eso no ye kita eye krapa MA junior high anase krapa MA JSS me pacho polling stations no eye mienu A and B na A no yewura kwabena boaten a wogirem de ma NPP wo so amanyuko no enya 99 eduokono enkono ana independent kwabena wo wusu aduomi enya 125 wo ha ene aduonu enum CPP ma mende akwese wo test microphone no kwadwo obete no test mic 1 2 1 2 1 2 test mic 1 2 ai won dem so koja wo no pa enu nti we no aye krapa MAJSS aye polling station A ana B no nso NPP lawyer kwabena boaten enya wo ha ene baako
101 ana independent candidate yewra kwabena wowusu aduomi enso enya wo ha ene aduonu enan 124 ana CPP maame no wono nso no testing mic 12 wonya baako na yebaka kopiem ewo Adweso Mosque Adweso Central Mosque ehon so NPP lawyer kwabena boaten wonya aduokuno baako 91 ana independent when a provisional resource aya kwabena wowusu aduomi wo engineer wono so enya ahanu 200 when so aya Adweso Central Mosque na mayanko experimental Kwadwo experimental school ho mekai 2018-19 na me wo Adweso no ho ara na me di ma grow this wonu me ho pa Kwadwo esenka wo koya nka betu bio na Adweso nka me di 1 year wo ho no mo nka betu ahwa nka me di hene na jollofufuo ni nyina ne me wo fa asefo sa ewiase oba obra ya ukura bampo ya hwere odi go ho ne sa na braboni ti o that's right dia bra papa obebono baby abefa bia na ye odin se ukwa mikro ma bomfa nyina se a mikura ba nyina medi go ho yasebo yes ya na mamon belenda wa somna no ono be yenti sembra me ka se menya no no ka je me sapu that's right na ede ya me se beka enti Kwadwo mamenko experimental experimental no so ye won A and B me pa chawo A no yewra lawyer kwabena boaten NPP wonya 69 aduokuno aduosia enkuno sorry aduosia enkuno 69 vote ana independent candidate kwabena wowusu aduomi enya wo ha ene aduonum enum 155 watwemu paawo nanso yenwie enti empane sesene awieye ane ehunu wo ga ana polling station B NPP lawyer kwabena boaten enya aduosia ensia 66 ana independent candidate no Kwadwo ahande etifam Kwadwo oko etifam anim ma ehunu independent no nso nya 133 okay mamhwe okay independent no enya 133 yes 133 ana kwabena wo usu aduomi enya 66 ana Adweso Presby ye won A and B hono nso NPP lawyer kwabena boaten wo madam for pao wonya 65 ana kwabena wo usu aduomi enso enya 95 and nti what the how many what the 30 votes aha ana twemu ana mepache wada polling station B aya Adweso Presby aya kwabena boaten NPP wonya aduosia 60 ana aya kwabena wo usu aduomi when aya the battle of the kwabenas what you say so nyina wo ye kwabena anya nyumtufo no dabi we ya manyofo kwabena sa ana kwabena wo usu aduomi enso enya 78 and until so far when ana ye provisional resource wa eba na yamani boni ani din ede Robert Bosomtwe we de cherenti ye behwe se wo coalition center ho no ye de aka ni nyina nso ebe som ye tiefo a montai mutuku ene wo pele bedo kan so pele ye no wa na ye dwuma ye ne wa na ye nyabotre me to akase ebo no so Kwadwo ye to akase ebo no so ane ye bo ede awuramu ewo Ghana Union of Traders Association aye twanitia e kan se guta one of the krata babonten echiremu a Electricity Company of Ghana ye twanitia kan se ECG adwuma kure ekwa bia omo ne Ghana fo nam so ene kotoma mehwe to agro omo ne Ghana fo die no omo ka so manage ho a no no mboa kra mo boa kra sense ana mo no wo mutuo no nyade a wono mani etumeje ho kra ne nyina ne se oma na yetimu no wo ho ana nka ne anabo na ni se frɛ sabi ai se baifu a oba betuo no testing mic na bia na woye na nka ne na tum wono maka ho asɛm aka nyade a yesi gifuei omai madwen se omba omoden aba Montana Ghana fo ehunu ha okese a ha wono mo aso akakra na nka ne yi abonanin na omba omoden at the press release at aba bonten opani pa ono ne sasha krata ya se aya communication director Joseph Oben ene wo kire mu se dabi association ene manim na no mo hiam se yisi dwumaku no a wo mo ne nsia ne Ghana fo to mo din se AK yedum so o ma Ghana fo nyina hu ha pa ye koso o maka che ho no ma mo kire mu a o mo ni ha bia na mo ni ha wa ba ne se na nka ne ya no duma na edumi ye kan so amusinya dum so na nya dum so na ye de ba ade ana papa ye kire mu se sesi ayi sane ma hodo aye koso no Ghana fo nyuma nyina egu omo amokoto beton wono msusu abo moden ekoto wi na ese aye nsem bebrei ni nyina akoye wo haw akoye boachi bidin
ama Ghana sikasem ekofom enyuma wodo nyina na akoto esem a enam dumso sese de ekoso man Ghana mu no okasa na ochirem se yade aje se enyumaku ahodo mo ka biewom civil societies organizations ahodo ne nyina wo maka bi afiso public utility regulatory commission etwanitia e kan se PURC fo so abeka nanso ne nyina chi no enye ade a yisi foi aba moden ade se sapro de aba bonte e betumi aboa magana fo ehukwa be fa so be hye ye niema e wo mena ye Fred akwa edwuma so ene wo kyerem se dabi se de niema ne konene manimu no yisi gifo no se monya ready se wo ha no be so ano de a mo fa se sapro fa ma bonten ene betumi aboa e magana fo ehukwa be fa so be tuo ma na mo e fa dum so a ekoso man Ghana mu esense manfo nyuma dodo na ene egu okase na wo sa kyerem se yade a wo hwe man Ghana mu wholesalers ahodo tailor for and afisu dressmakers afisu electricians ene nyuma ahodo akase wo man Ghana mu nyina ne nyina se ya make se yade a egu enam sa o ha we ya ekoso no na no na de ekase bo ya fa to ya ho se ne asante mantem ye mawura man na mo ye nyam ne ma asante mantem me kire mail operators ne wo mini nkomo ne bisa mo se na mo nso sa dum so ye ekoso a ye se nyuma egui ma so ye de ne te ana afisu nsema ahodo a eye gutafo akan mo nso se na mo so mu emusi bi so se ensem ne mu efa na mo so ene de ye kase bodi nkomo na mo kire ensem ne mu sei ede to de kase bo anim a lot lost them. Let's say about 30 to 35 people who lost them. They don't come back here again. When you ask them, they say, oh, when I come and there's no light, you see that you people cannot grant for us. So because of that, we have to change different place. I grant tomatoes and then onions. That's my business. It's all about the light of. So when there's no light, you see that we have problems. When people come, we want grant for them. So it's a difficult time that we are having here. In fact, light is important for us. Without the light, that means the whole day will not work. Light what you bet me I am by hand. Light what you bet me I am hand. Me pass no fire me buy. My young buy 30 bars. Sisi akwa me baba ahumaki. Buy 700 mbedu so my young kine 30 bars. Light one ko pim says dey na ma tumi I am buy 100 bars. Yetimi dum no ha na ha wo light wo. Ana nipa nso amene ne ye adwuma no. Ono ha na wonim. Na nko wonim ba bi different. But isen say me ya na amantimi anya anwie na light of ne buy no. No atam na ade no. No de yakoba bi light wo. No akwa akoye. Okoye ye no wa hunu ho. Ebi kura me je ne 5 cedis. Ebi ana nipa kro na akwaje ne 4 cedis. O ma me ho bi say malusu no. Enti dum so ne de ha adwen. Ye de an so machine no. Emuso. O ka so kopa generator ba yam kura ampo a. Untimi nto petrol. De ya so ba na light ni ho agi so sa wa kia ye den. Ekofia na oba dan na tambia o wa we re so ba kwa na wo ko. Light re de gabia dun so de ntimi ka se bia ye ba si ni ko na bia o mu ntimi de o ma boy ka ka se bia o mu hwele dun so ba ha o mu ma time table. Bia ne de mu ni light wo ho a se ye ba dum no. Aha de me ye eguma wo me nko na ma da. Na se wo ba fa ka baba na wa nya eguma ya na wa sa fa ka kofie de e ha adwene. Kere tanso ntimi ye juma we. Eni a woti ye adehye bia wonom de ebro ene ho niema na mo ye nyam ye twa ne tia kwasi bro ni se mail operators no ena wote so mo de o makosem eto DL kase bo enemo no na te se ni kenikafo no ahu kenikafo no hoko omo kire mu a omo afidie no eso wo kasa wo akoto fan wo de abegum so de be ye adwuma nyam yanim ne kure ni wontimi nto enti nyam kane na bua wo nom na te se ne akakra banku kure nya bi ni kurom ha o wo so ni se wo fa so de so ahu anopa wi na dwomene mi ame boss wanya banku anya DJ Marion bra ye bonu krum he ni se yesi mu ye no moti banku kuta na se mo me na ase de koto chensi mama kwada we de wo fa dika ne koba ni se na se de se na mba ye de ne se ko mbekum ye na se anu amoko no midi mochi kakra an se anu amoko no midi mochi kakra odi atente wo midi mochi kakra na tetayensa banku ekita o Marion na egbo nkwa mu no obaka sa mamo Melinda ti tirasa nyasa mkoto kalenda no no ko unim de otumi yo sa yesi banku kontroma bi otwetwa na denta wese asem na Kwadwo na sa me kwa yie bi mani anye ade be 2 weeks ni me kwa yie bi yete mo mam ya yi banchi akrekura guso asem na akofa bai asem na akofa bai emo na banchi akrekura o pele video no ka me ya sanke ne beba o sa enya sem kitwa o asem na akofa bai krum hedo Tese me busa pakaya asem sa say emo pa ya ma bibia na banchi akrekura da so banchi akrekura mi no kale wele nsufra na no sa no meda na madi media minim sa combination minim be akofa ba yo ba bi efiri ba de muta ye sa ye ma ye bi emu o wa ye nkura go bi ye efiri ne de banku ka konkwan bi a mo de mo ma e be di ni sampusu ye okay na mo kofa ne ma bi se de nyam nu kure ni mo pa mo ye mo ya ma me yam kura ko wi mo pa mo ye sa na Kwadwo mle mi kwa yi ana no sa apakan
Abom te say. Nyankopon adom. Wa kwa yi ase am ya te aduane ama emu abanche krekro eda so pen. Dabi. Ela krachi, untam kwa ya kese ana. Ya kese ndi esa o. So ndi oro. Bibia. Ye gba pese no ko. Ye ndi style bia bi. Oh bibia o misinia bibia. Kwado Okun. Asoma ye kan asa mama Melinda ne bo afu mama ntene wo na emra. Tene one bra. I want to warn everybody in this world. I want to warn everybody. Why you people say that because of me, children clothes they cost now? Are you disrespecting me? Why you don't say because of me, children's clothes are now expensive? Enti apakan na me hu de menye ya te jollof amami ona banche krekro mi ensada so. Adabi nso saa. Ya ma me mu ana emu ni nkruma bomu. Ana mse bi de me mpense mu no abusu apani. Mpense mu. Apakan woni mu se emra apancha kakoro bedawe ni so woni mu se nya okwan mi se nka yekusua. Mena me ka kire wo. Me hu ye na mani ji age no mu yi be ya 3 na egu so mi se wona de. Me ambasa se su kusua na ma we ya 1. Me ye 3 mbom na me hwese de okosi na woni mu se ye de mi so we de se yekusua se hwe apancha kakoro mi so. Me tell me say senior we de ya me anim no kwera ndabraka we ni mu de nya me laya. Do mu nyi me de mfiso. Enya se mu kuma okro mu ha o. Enti mu amuni mu kwa yi ase na se mu se kosua bi gusu amunya abotre mfikiri mo ne hwe ni ye. Ebe na bancha kakoro. Ebe bancha kakoro anya bebo mu no be wi no be no ho ntimi srewo. Bisamu ye ansanwaje. Na kwajei. Okun. Na nsan e say apaka de me ko trouble bi wajira. Na me ko pa me ho asem ko gym ni so. Me de ma me nuase na nuase. Wo nuase a o Marion na nkwansere na wo sere kire me sa. Na kire se. Na nkwansere. Mo fa kire ha na ma mo kwa aba ni nyina no. Na mu ni mesa mu twa. Apaka fa ba ye ko. Abomoso. Apaka GH aba. Na Kofi Parliament was ka sebo no eye life, eye loud and esa clear. Ewo aguna bobikuma and was say hey, DLFM ka sebo. Emu de sanu manam na ohene Laurentia ata. Ana was say oh very 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 sad. Was say arehu de ekoso ajuso arehu. Na DJ higher grade na kesamia minia wisdom no was so tie yan e the free enough town e wo voter region and was say hey what a country a dronko I was say nyansam kotwa we the IGP but modern na ye bibi fa ho pa free say the free papa ne boto mu ni pie ne de hu pa ana ubuntu melodies and was say hey such a shame was say aye ni wusem was say madagana pa ni hey boy ana wisdom nyonyo de aba no say hey amagana pa ni nyankopon won hira wate na de adre na kobena ocha hene esel and say hey what a shame they will come and defend we call such people honorables ana Daniel Atiemo edin ya me de Daniel Atiemo na obrofo na doso was say you see Ghana people bring and corruption this mind deserve jail because it's an envelope he gave them so that they can steal other candidates. My name is Daniel Atiemu. I am Obosmasie Kwapem Debi kase I am listening from Obosmasie Kwapem kase I am Obosmasie Kwapem myself wo your Obosmasie Kwapem enti adia mu ye opele mame uko mia wasinofo mame oh mame me na mibusa na sema mame me pa cho na ma atwum kakra na mabo ana me dam ho akomechi no wabetina mechina msako so nufu tinese bia wo na mada na mada wo ba ye no wo huni no mada na mada ana obo so me nufu fi wase ba na me de me ba ma wo na me wo so me nufu na mada enti na maame no ada so ahu maame na da na so apakan de wonai latest from the world of sports yeah ba sesia the Yale News. Ebusia enda yumre yensa mo bibiala dron e mo bibiala kwabam fambra DL
106.9 FM Kasafidie so enyumre no nsia kase ebo so mre wiedu sa gudie mo nsama wo so aya boabo no abusia yede ba ne yede beda na hu ne ekọ ene ne eba ewa gudie mo nsam pina na egu yampron so a yede ba Ghana gudie mo nsam a and of course nkrofo nkro so de latest any exclusives ne ya boabo ne nyina no a abusia yede ba ne yede abeda me amede nsam na ba na dia meje so no eya Yesu aro de share apakanjh the blessed kidin tantam so ano abusia me si fam na mention nsam na from Fifie from Audia. Mensha CM from the Confederation of African Football Akache. Na Uramo African na Penipa Oshe in football nesono. Your friend Dr. Patrice Mosepe. Na Papa we Ebanisika. Obi a paoba bibimwemuha. Opes kafuwa. According to Forbes, no almost your tosso makuma kudu. Bobo kwe friend Mamelodi Sanders. I was South Africa no. Papa a friend Dr. Patrice Mosepe. And they were 2 players for or see in no be 2 players in enough for say omo bobo no munyeska omo invest essence omo football no omo bono masa omo career no na esua obobo ne kakra no wajai enti sika na hunya no se wan fa nya investment na o de fa se be ma e bi tuto cars ne ade a ebedu ba bi no wuja bo no bo a wan hwe na won akiro yentie nsema doctor Patrice Mosepe Jano. And I've always encouraged players because football is a short career. Whilst you play, you have to make as much money as possible. And I encourage them to take some of that money and invest it for the future when they don't play football. And when I was president of Mamelodi Sundowns, I go to where the players train. I see Mercedes-Benz. I see BMW. Very expensive. Dr. Patrice Mosepe. In the way CAF president and a waten cano. Yan tuan samana so dia yanko piem a obobokua. Ye friend dream sasi akache. Na dano kwesiada okumase Babaya Sports Stadium no. And omone bobokua friend Zamalek. At the CAF Confederation Cup second leg semi-finals no Eddie Bueni. Na game no kwa no. Na Zamalek achi dream sasi abo me kapol miensa. A moment me no kase dia dream sasi efimo. Na branch ye friend Ejenim Boatin. Player Eddie Bobo kwa your friend Dream Sessi or see omo very very proud to say no omo kodu semi-final or see asidake si na omo de be ma twedi ampon yankopon na emra omo kwa Africa no obi anji omo aninti ba bi omo dui no omo ni so or see FA Cup na ya boy Dream Sessi wom ombeje no masa kwa Africa ni biem anyway they na wo kan because no be expect sa because Dream Sessi team and tell am we have 14 years na you say ya professional ya start no be any say be do stage we until yankopon adon you do semi-finals. Ejenim Boatin and a watin and kana wo dressers in sensum numano Sylvester Simban so a player Edema Bobo kwa friend dressers or same na no mobo Africa CAF Confederation Cup no na omo concentration omo focus ni nyina no e Confederation Cup ne so inti ama Ghana Premier League no na omo money mo wo fam na so ne ya omo fimu e CAF Confederation Cup no omo de omo main focus e ba be ko Ghana Premier League ne so e be bo omo ma start here winning games both home and away. I would say we are playing the league, we are playing FA Cup, we travel a lot to play these confederations. I would say a little bit of tiredness, and we are now used to the CAF league, like we are now used to the CAF opponents than the Premier clubs as well. So I would say once this is over, now our main focus will be on the league. So Sylvester Simba, Drinsasi player and Watin and Kana Johnson Smith, assistant coach Edema Bobo Kwa, Yefeni Nations FC, or say our Wadia Drinsasi, our CAF Confederation Cup, no do semi-final, no, Yamfa Basubodi and Nhyiraba coacha, Yefeni Karim Zito, and one of my other boys, Nebueno, Esweni, Wayadi. Oh, you're bad in Ghana's football today. Oh, you're bad. Why are you, Papa? Maybe all the boys need to know the why are you? Asampayetia
Johnson Smith, assistant coach at the Nations FC, era ebusia watenenka enso ewo ensamfu from no yamfa yan nchemu ewo Bobo kwa yefen Aduana FC akache na ebusia kopiem ewo Aduana FC akache a ensam akoso no enye ni kasamba ko sei esanse danwada Ghana Premier League no omoni Bobo kwa yefen Kara United edi game ba ko ebuani dano memreda na game no kwa wie na Aduana Stars atenafie ema Kara United akwacho mambo mekamienu emo matimu baako na after the game no and Aduana Star supporters say omo ntiase omo susu se kataso ene muamuaso ene dream bi akoso wo baby enti sadia players ni bi akwakojiska ede Kara United for senebe ombegugu omo na Kara for ashomo na Kara entumi enko relegation na omo chema Yaya Mohammed a oye former player ede momo no a okochi omo youth team no ono na 50,000 Ghana cedi ende ya nka obeka na 500 million ebe si ni nsem enoche edema boys ni bi nti wakwaje bribe eno na Yaya Mohammed ababonti abekasa se wa wota na chi a support na unimu no ka okuma etu yem onkonkwaje 50,000 bribe bia emfan fi Kara United nchen na kan say le fans na wo do master en kama koma chingu o ben ya uni mtenda msia den c'est ça fracture asem na pa anka obi 50,000 be convince me Yaya Mohammed. Enti Yaya Mohammed watenenka so onkwaje 50,000 enka ni sika 500 million bia emfan fi Kara United for nchen na Yaya Mohammed etwa ne nsam no so no ena ori tu dwa so no tema no fio na sika ene abrabo na de na kowiemu ewo doma enti senk waje 50,000 kwada so te doma yeden nka sambre wo tema kura ene baby girls no echele na onkwaje sika bia ye o se Aduana Stars team na nkasa no one omu problem is a technical team no enye coach and assistant omu nyade afen so Aduana Stars management and they the poorest in the Ghana Premier League. Okay, na ye trash ye betumi enya ne na ma onanso entumi amba na yenya ye debema na ne kwakra mu no na Yaya Mohammed editu dwa echema o si Aduana Stars omu physical trainer aye friend W Tando wabo Aduana Stars player your friend Yimano Jamfi wabo ni dia say go there ebebo ni se na dwunso abo akoko nche bi da obo Jamfi dia Jamfi man Jamfi obi o nebo ni dia so nche go game o fa fe Jamfi captain se me na American ono captain Jamfi so nche go enti Yaya Mohammed ana watene nkane Aduana Stars na Najiman Bedu team no o metwa jatum inde eshi bram yade won some area to anim till na ya sorry so no kopiem awa manoni and then it's all about UEFA Champions League semi-final first leg na ukopiemo one day Alliance Arena Germany Empire bedwa nonso ya Bobo kwa ye friend Bayern Munich omotina fie normally Real Madrid e dia bani referee friend Clement Topin fi France and kwakodi sa game na won some na two teams no as usual line up na betodwa omo big boys ni nyina wom uran wo Bayern Munich akachia Manonoya Joshua Kimmich Kim Min-jae Diane Nuze Mazuri and wechi on fifth no Korat Lema, Leon Goretzka, Leroy Sané, Thomas Muller, Jamal Musiala, and Hurricane. Enti Thomas Tuchel about 4-2-3-1 formation. Real Madrid Akachia. Andrew Lunin in the goalpost. Fela Mendy, Lucas Vasquez, Bola Trasano, Nacho, and Rudiger, about center back. Tony Cruz, Aurelien Chouameni, and Federico Valverde, and Jude Bellingham, and our midfielder, and Vinicius Jr. and Rodrigo, lead the lines. No, Real Madrid coach Carlo Ancelotti, on also about 4-3-1-2 formation. And then you may Empire Ebega. I will say, Yana Sony and Fagudium and Samaya de Brono, and Fancy Yamia Moch, Nanyaka Gipiano, Yeti Ebabedam, Yamedia Gudium and Sambino, a dear major sonaya, yes, one of the share, Apakanjich, the Blazek in some day, or could your boy take you over? No, the Sofana at Waso de Amamo, Menso de Real Madrid game. Sir, aye. When you show some go for any man, why a crack? Oh, Darby. One no more, Darby, me no more. Yaya Mohammed say when Yabo be as when she go. Former Kotoko player Emmanuel Jamfi.
Ya bodo dia se won shegu. I was a physical trainer na ball player ni bia. Say go and go party. Say ne ya sapon ne yeden. Asa jamone ni nya kasa. Ewurade Nyankopon Ghana. Ye kwan wa o. Saade na okun we ye won ye njai. Emenwasem ani amoye. Duabo. Agudie mu nsam so a e wo so ani amoye. Mayan so. Dos we in football when na we abo we dua no. Ensem fanta ye njai saade no we in football. Abakan. Say obi abodua. Ai. Media me Kristo nti mebọ mpaye ama player no. Your friend says Samuel Jemfi. Emmanuel Jemfi. Ma me mon mpaye man. Ewurade ni obi na akumentro bo si akono de ne ho ade atrema. Wo se ni ire ja ni nti wa be wirem ha wo be sha komfu. Ane ne nko oduru be ri ahon so na fata se ma na esa o de bonu a. Bonu ma no wo se esoro kwasia na esoro nyansafo. Ewurade ahia wo. Why? Enti friend say Emmanuel Jemfi. Emmanuel Jemfi nyame ahira wo. Nyame ahira wo. Na emo ko no enkototo nsa nyame hira na sa wonam a entoto nsa se de se bi okwa akoyi awode no dabi aha ototo nsa ko achi ni wani ma hwe a wakoso wa asinufu opele meboa opele mame uko mi a wasinufu mame oh mame me na mi busa na sema mama mame aha me pa cho na ma atwum kakra na mabo aha ana me dam ho akomechi no wabetina mechi na msako so nufu tinye se bia wo na mada na mada wo ba ya no huni no mada na mada ana obaso so menufu fi wase ba na me de me ba ma wo na me wo so menufu na mada enti na maame no ada me pacho ma memra wo nchen na ayi Kwadwo Oko ade amamo Belinda so ye wo Facebook so de enya kura o se de ena de minya nhia se de wo bru nua o sa oh mi ame nipa de wo bru nua pa o se ma ye de den ensabo a woka ana ai se wo Kwadwo Sammy no onya waje se be ma me ho atome enti won so ye be ma jollof ne ba ncha kra kru sa ne dia bo na enya me se e dia wo bru wa pari ya so enya me nenti mamo Belinda yi gofu eni e mai wadu yara enwanwa o ale Okogyeabour Ocran so ada minimum po go hearing kasa ye mu a enyem nwanwa nti ye ben na age esada bisa ne na embom empire we no Kwadwo Oko over our liar say empire we ebebe mu oh easy ememu da easy da ono ba fu fra da pen e wo yiri achi over my liar say bet my sa me three yes sir over your liar me oba de on te wona ya de pama na won kan oji bone enti wo bukra de ewum so ba dada na wo kofo oba afufro ono oba afufro da pen e wo yiri achi over my liar say bet my sa me three yes sir over your liar enti ma memra won cha enti eduabo a Linda wo bo no ho nyina no over our liar ye hwira fa so anya adwuma na emom Kwadwo Sammy na metunufo a wonfa se me madwunso etwa ne baabi ode ade na tuye ne ho ahia o enti eduro bi anka dem wo de praye kura se o na dan eduro bi anka dem na sa ye kwa no metufo ana wo no wo de no aye medi me se da kura ho mesi de wole ebe fra koku ama opa system ne de me ne ayi o mali on de bibia ntumi yo o na dey enti we na ba fe no say this you too much my boys bro for the episode one I say this you too much my boy okomo ba na waka ni twi amaye no summarize amaye twa so be for samna ama mama samna ya samna say wo ma so de o o ka so mo samna ndio mo de ba wo de wo kan asamna maye ya mo de ba ya mo susu enya ne dodo mo nya ne kakra bi mo samna na kakra bi maye no betimi aboye eye akurase nkomo ne abusia me samna ne no me samna ne no wo ye de me bonfo enne de samna eno ano me samna me kasa me kan ye no wo samna kasa no enti ya mo samna nkomo no ema me na brofo amodi abade mu kume ne Kwadwo Oko wo ho me wo ho pa na ba fi no say this you too much my boy tesa me dure ho a Kwadwo brofo me ntiase o we no lucky anya ne say champion Kofie abanda yi but we dey nti enso nka bi ngum opeso wo kire say you too much ana wo moko is be ana wo say wo fa papa love you rough chop kiss na wo yo ba na ba ma krachi titia breako tese me so nu se be ya wo yo sofu osofu mo na ne de ka sa tese
to bo ase boko e ba sa na wo gu mani ma aso pani o ti sa se mo ya wo je ne say kisses go bedwam se di ade Preku ne ba woni tase se ya won to ne maame Masa enti je na besa me ka kire wono me nya tamfo na ma beta chan odi fo mpacho abi asem na wo ka no wo be so kire se me yimframa na se me yimframa yi a me fa chan ana se woni mi yi a won chan Master be very careful enti mo enti Kwadwo Oko wo moko is be no say wo fa papa message ni am de ntia wo pela ba pele wuram Radia Anna Vincent Okulu and was say gangster cat you guys are guys Kwadwo brofo ya kama mo na mutim go university you guys are guys you guys are guys yeah Oba je say ye ni ati obone ho ana tasa kroma ya ha bebro ye ni ati obone ho pa mama ne Ghana fo nkwadi nkomomra na ayaba se opele abai sisi oso kire se nro no mo to papa omato urade nyame he opele ni nana anya sam koto no no de bo adwuma mama Ghana fo nchan ejoso by elections and some asisi what be dia na be kan dia fa home 0534 050199 0593 40 65. Good evening. Wafa. No wafa say. Oko bichio. Meje so. Abdurrahman Lexa de say. No wafa say mamintie wadawa. Oko and say udi kan ka say member dey be our WhatsApp. Asem de Nhyiraba. Now pa. Asem de Nhyiraba because you say hanka white handkerchief o. Say envelope o no kwa na beti na kire mu. Asem penny panano. David nipa na penny ho asem. Nyasam gotwa o. Two musketeers play wa gro di ase. Ebe hu. Menso meda se Minia Abdurrahman 0534 050199 0593 4065 another 65 edwoso by elections efiti enra bepe monne ensem de de bia so mo pa yes vote by bia koso emrante be so kire se ya chichewi ema wonom ne ade ensem de bia koso o ana se say easy officials nso ya interdict me no wo genocide my joy me wo fa se me ho ye na nso Sa opele on eni ejina so na de opele mame uko mi awase no fu mame oh mame me na mi busa na sema mame me pa chao na ma atwum kakra na mabo ana me dame ho akomachi no wabetina machi na msako so nufu tinye se bia wo na mada sheda na mada wo ba ye no wo huni no mada na mada ana obo so me nufu so wase ba na me de me ba ma wo na me wo so me nufu na mada enti na ma me na da that's ye grom had ye menyantu kwan se metu kwan kura no a mekosa nkole ma me fa wo frafu a wo twa to so agum na me fancy 0534050199 0593406565. Good evening. Good evening, no papa baby. Abba, mo fa se. Yay. Janet. Paulina ne bano ne apprentice no na ekasa. Paulina. Alpha, yay, Radia. Meba, jina so. Dachi wonyina ba adwuma ban. Ubaka mutu oh. Hi. Jina so ai. What do you want to do when you grow up? I want to be a physician. I want to invent a kind of medicine. People who drink it will never die. That's a very lofty goal, and I like it. That's very specific too. Nice. No, I'm mutu. Huh? Mutu. Na benwa. Nyamisa so right. Enti monka mutu e odo me plateau ni eni bi ne mpon. Matia ofa me nya me kadodo.
Mo. Matu me na no so me say nka che shegelege. Sir. Ai me say nka che. Uti shegelege nka che. Ai me say nka che. Kafra. Shegelege. Yes we nickname no shegelege. Yanware. Me bi anu adi. Me ka shegelege awonye so no. Shegelege. Yanware me bi anu adi. Me mra ne no. O mra ne asai. Mi di agoro baka. Aya unwe ti bi so. Ei. Enti so ahu de mrewa na ye okroma. Na wonim say a hitman na nanso enene nansa Sunday no kwa so dem kodi adanse e. Tie ude tie hitman na no adanse e okodi na so dem tie kakra. Okogyeabour Ocran me ba be ma wonya adwuma nam de mo panya me em me ba Okogyeabour Ocran me ba be ma wonya adwuma nam de mo penya me em de adanse wa na fe de me huna sa fe de wo nduni chasiri mo penya me ebi me da na maya bone mo penya me abe de me ba Okogyeabour Ocran me ba be ma wonya adwuma nam de mo penya me em de adanse wa na fe de me huna sa fe de wo nduni chasiri mopa nyamia yebi enti enwumre ade a mopa nyamia ye de enya asam kotwa aza ya mama wa mama ni wa jew se enti kase bo no ye di besi ewa ha DJ Omarion e de ko Facebook no eso na asedan koma wo Ghana ni sa oje beresi bre ema ye bekinka ye edema wo na ene eye a happy birthday en confirm me am wo fast DJ Gamele ene eye Gamele birthday enti Kwadwo yi okun ene Gamele birthday yenia ono na twira brofo akese pa di befia ema champion tailor otumi ekan emaye na otichiri maye no so hu ene na woda ene Gamele awoda ti de be kan se twide yampo Nyankopon o ma ne nhire nsuo no engu no so nya ne kese adwuma we na ode ne ho awura mu no emu adodode e wo mu bia no ninsa entumi enka bi ne mombrofo no wotwera omsusuma ne nya akese onsamna maye onsamna brofo no se be ye betimi aboaye that's right enti Gamele Nyankopon hira no nto onkondem na ma onye nipa kese ye wo man Ghana mu bia wo bia na waje yeso opatadwe dodo ene se eduro we na ya na maame ne ton ye no eno babua no ne wonya atadwe no what you say opele eduro no I was here ko na yeso a hitman anaba na wachina nyame ya domo ya fofida holiday na wachina no as usual eduru holidays anu a ayana programs no animu esesa so hu enu nti wachina anopa Kwadwo onse bibia besesa ofia ha besesa kra wachina bibia besesa nti wachina mo bete ene foforo Bible mu ha na ka se na mehu wosoro foforo no ene asase foforo se no ye Yohani John John ye omutu yes sir ye John mutu ye John ba ko no ye odihunufo na ba ko ye osuboni yes okay enti nyame ya adoma wachina holiday na say ye ana wachina program no ebesi akọ anopa no nsia kase bo no wachina mobati DJ Afiba any DJ Omarion wurade ampaye bibia ofia duabo chacha o mbehye ni fiase eso enti wachina anopa no nsia ko no mobati DJ Omarion any DJ Afiba wonom ana ede anopa no nsia kase bo no ebeba na eno achi ni morning show no enidaso ho ema obia Roman father nipa boni ne de no eno so mobati Nhyiraba Kwadwo Sammy enka enti anopa no sa na tie ana mid morning afia sugar de no so sexy journalist wono so ana de mid morning no ebebra wo ana woprem to breka se bono obofo Michael eni Kofi Taylor awurade ancestors ye pie enti prem to breka se bono sa na tie Angel Michael ene Kofi Taylor nipa bonefo mienu bone ye omode na bone bekuma bonefo nso na DL hour no so awia donko DL hour eno nso afia sugar ana wode ebebra mu ana drive time no papa no silver lady de no
chire di na dia no so Roman father nipa boni ni the new shepherd in town temagwahweni ono Roman nipa boni ni o enti drive time no so Roman father ana de bebramo ana anwumre no nsia wachina anwumre no nsia kase ebo no apaka GH ene kwa amefum ewurade wo mo ana de beba ana awoso no opele dia no muna mbapra pra chiri kura wo pele dia no so anwumre no so eya awoso no aya nana adwa silky won na de beba ene o say ene ayi esubosom the gangster cat himself tell say ebe hu ebe pai ufia watch na nana adwa ben no akiso odwane jame ana na nkro no gba so mi moden ye wo pele Kwadwo omo mi share program we mejuna hu amenti ase o pele na ebe gine mama de so mi moden on say so moden no akwa no ho ase nufu asem poku asem enti wo ma hunu say wo pele nso wo pesa anwema no o pele ni sada nji we no sa ne management no omu hu na chire sine ye nanka sa omo enti almost no akwade no enti wano wo pele no wo host to so mudi kura no osonufo na na wo be so mudi enti ani wa kira senkwa watia tom wo pele mame uko mia wasinofo mame oh mame me na mibusa na sema mame me pa cho na ma atwum kakra na mabo ana me dam ho akomachi no wabetra machi na msako so nufu tinyese bia wo na mada sheda na mada wo ba ya no wo huni no mada na mada ana obaso so menufu fi wase ba na me de me ba ma wo na me wo so menufu na mada enti wachina so mi moden me wa faso pele hitman an wode so mi moden no so ebebre wonti wachina de enya semkotoa na ene no hitman woko market kakra wone nana wo mkodi idwa kakra idwa ba nana ya todi an china holiday ntino enti niema hitman ko to ne china no obato ni nyina ne ade wo ma to forget pa me forget yin asa forget no so ya bibido na bia na wo ba wo yo ro fa wo je be hu comfort wo ni wani musu odwan wo ba wo serve heavy ati say obi betala say ebi opeso wo banso fere ya kwamba na obi anu awo fe beta akwa ba de sia do tobi enti abusuya edi ameje so eye gangster katia mitenkura Okogyeabour Ocran Nhyiraba Kwadwo Sammy B yada mo nyina se anwumre ama mo nyina mo anitie na se hitman etena se a fiti sabre kopim se nondu ebebono ye the final results ebefri adwoso abrawo enunti the returning officer of DLFM ebeya hitman wono na be kire se hwan na di nkonim ewadwoso by election no enunti emfa wo video no anto ba bia ma no enaha efiri se adwoso by election no wo interest ewom yada mo nyina se anwumre ama mo nyina mo anitia wo gyen wo boja